Vesprem, početak sezone, Celje, kako su ti razmišljanja generalno na sezonu koja nas čeka? Nova sezona, naravno, nova ekipa, mišljenje, radujem se, to je prvo mišljenje, ali ne znam šta me čeka, malo je isto novi put i to znači da ću biti u situaciji da nikad nisam bio pre, ali opet radujem se i zato, znači uvijek ću se nešto naučiti i nadam se da ću i ekipu nešto novo naučiti i da možemo skupa nešto pobediti. Da li ćeš ih učiti istim stvarima kao što si učio Flensburg ili se to menja u zavisnosti od igrača koji imaš? Neki stvari ću biti isti, naravno, to je rukomet, nije to nešto sad novo, da sam ja nešto novo izmislio, nego neke stvari ću ja naravno da im pokažem kako bi ja htio da se igra, ali oni imaju isto puno stvari što vrlo dobro već rade i ako to mešamo, mislim da će biti dobro. Imaš bolji sastav nego u Flensburgu, jel se slažeš s tim? Imaš bolji igrač, imaš veći neki dijapazon? Imam puno iskustva sastav igrača, neke pozicije su bolje, a neke bi mogu reći da Flensburg isto ima vrlo dobre pozicije. Ali ako gledaš celu ekipu, sada smo bolji, malo bolji. A ja bih rekao, ne samo da mene sam, kao se to kaže, treba nam vremena da malo bolje radimo kako bi ja hteo. Počeli smo već sa kontrom da radimo, trčimo puno više, već sam izračunao da smo 4 sekundi brži od gola do polovine, samo na ovoj igre što smo radili sada, znači to je već meni 4 sekundi, to je već puno. Ali to isto znači da nisu dosta trčali pre, a to je isto jedna stvar što me je u mom mišljenju kao trener da je vrlo važno u rukometu, da bi mogli dobiti prednost na ovu odbranu što već imaju, što je vrlo dobra, da bi dobili prednost nekakve od te odbrane, a ne celo vreme igrati 6 na 6. Imaš malo težu ekipu ovdje, ipak su i Nađi, Ilić i Akambre, to su baš onako jaki momci, nije baš lako trčati. Pa nije lako trčati, ali ako trčiš, naučit ćeš se, naviknut ćeš se. To je sve jedna navika. Vidi se da su umorni i trenirali smo isto malo teže nego što su navikli pre, ali ja to sve vidim pozitivno i znam šta radim. Znači, to će trajati malo dok oni u taj ritam uđe, ali ja ne mogu ništa u novembru pobediti, ja mogu samo u maju i junu pobediti, znači nema problema. Biće pritisak ogroman, Vesprem 40 godina čeka samo jednu titulu. Ja sad znam da niko nije lud da obeća to i oni su bili praktično na izvolte. Pre 2 godine su imali tu titulu u rukama, 15 minuta pre kraja i sve se to izjalovilo. Koliko je, mislim, u septembru je teško pričati, ali... Pa pritisak, ko radi pritisak, to je pitanje. Najveći pritisak sam sebi radim, znači tu nemam ja nekakvih problema sa pritiskom, ja sam živio sa pritiskom preko 30 godina, znači meni pritisak je u životu. Znači, to meni je najveći možda problem da ja sam sebi radim veliki pritisak, ali to sam isto i zadnjih 10 godina, zadnjih 15 godina radio. Znači, meni to nije problem. Meni je problem više da drugi mogu da žive sa pritiskom, znaš. Ja nemam problema s time i volim pritisak. Znaš, ja ne bi mogao živjeti bez toga, ako ti iskreno kažem.
Znači, hoću uvijek da bude najbolji, hoću da ekipa bude najbolja, hoću uvijek da napredujem, hoću uvijek da ekipa napreduje. I ako ne radiš pritisak sam sebi i pritisak ekipi, nećeš napredovati. Znači, ja ne volim da stojim na istom mjestu i to je to. Znači, pritisak je tu, ali stvarno bih hteo da mi sami sebi radimo ovaj pritisak što ja hoću, a ne drugi. Da li si veći optimista nego prvog dana kad si preuzeo ekipu? Iznenadili su me, ajmo reći tako, iznenadili su me. Svi znaju... Da li su dovoljno gladni? Hungry for success? Pa to je to, tu su me malo iznenadili. Znam da je ekipa malo starija, Palmašan je ošao. Kako ste odrazili na ekipu? Super. Ekipa se, mogu ti reći, skupila kao nikad pre, mislim. Ali iznenadilo me koji su želju imali kad smo mi počeli pripreme da mi treniramo. Oni nikad nisu tako trenirali. Trčali smo, tegove smo dizali, opet trčali, opet tegove dizali. Rukomet nije ništa ni bilo prvi 20 dana. Znaš, oni su samo rukomet igrali. Igrali smo protiv prijateljske utakmice, meni to nije ni interesovalo, nisam ni trenirao jednu utakmicu, jedan trening rukomet s njima. I oni su igrali utakmice protiv Göppinge, protiv Nantes. Mi smo to onako, Zagreb smo igrali nerešeno, jedna pobjeda, izgubili protiv nas sa 2 gola, znaš, bez da smo trenirali rukomet. A želja me iznenadila. Hteli su da treniraju i pokazali su celo vreme tu želju što kao trener ti ne možeš to da, kako se to kaže, da im kažeš moraš da želiš. To ne možeš ti kao trener, oni moraju to imati sami. I to su mi pokazali i dan danas imaju to isto. I to je puno više važno nego puno drugih stvari. Ako radiš bolju taktiku ili ne. Napravio si najveće iznenađenje, čini se u istoriji Lige šampiona, osvajajući sa onakvom ekipom Flensburga Ligu šampiona. Kako si vidio uspeh Vardara? Je li to bilo iznenađenje u neku ruku s obzirom na roster ili misliš da je ipak i roster bio dovoljno kvalitetan i je to bilo stvarno dobro odrađen posao od Raula Gonzalesa? Oni stvarno igri jedan... Pa iznenađenje, šta je iznenađenje? Meni je trebalo 3 godina da mi imamo uspeh i to je bilo iznenađenje. Raul Gonzales je isto to imao i znate, ne možeš to preko dan. Ja nisam bio iznenađen i ne mislim da su puno bili. Zato to se vidjelo svake godine kako je korak napred išao i to se sve vidjelo. Imaju budžet vrlo velik, znači puno više nego Flensburg, puno više nego puno ekipa. Oni su sa West-Hamom, nisu sa Parizom, Pariz je gore, ali sa drugim ekipama, znaš. Znači imaju i trebaju tu biti. Imali su svake godine isto. Znači nije me iznadilo. Šta me je iznenadilo sa Vardarom je kako su cele godine bili eksplozivni. To me iznenadilo. Znači našli su jedan ritam treninga što je vrlo dobar. To me iznenadilo. U Njemačkoj igrati svaki 3. dan i onda isto imati svaki 3. dan hoćeš pobediti ili ne. Svaka utakmica ti je kako su život ili smrt. Vardar nije to tako, znači oni mogu trenirati drugčije. I tako ću ja isto moći sad u West-Hamu i sad imam ja isto neko mišljenje kako bi ja to hteo da radim ovdje. Po prvi put negde je opšte mišljenje da nemački klubovi više nisu favoriti Ligi šampiona. Nije ih je bilo u Kelnu sad prošle godine i opet ljudi misle da
u ovakvom stanju Kiel, Flensburg i Rhein-Neckar-Löwen opet bi mogli da ostanu bez Kelna. Šta se to događa, da li to nemački klubovi su u krizi ili je mnogo napred ovaj dio Evrope? Ja mislim da se, ja dolazim odatle, znači znam šta je, ja mislim da se ne shvati, mislim, ne znam, koliko naporno je igrati u Njemačkoj za ove igrače. Znaš, to je vrlo naporno. Ako sad samo ovdje gledam, to je dan i noć. Ova liga što smo mi sad igrali 2 utakmice i da ja idem negdje vani u Njemačku, nema veze gde. Ne mogu ići bez da ne dam 100%. Izgubit ću. I izgubiš 2 boda od tamo i nećeš biti, možeš izgubiti 3. mjesto. Znači, skroz je druga priča. I ako ćemo pričati o pritisak, što ste mi pitali pre, tu je pritisak 100 puta veći bio nego u West Bramu. Da. I opet je neka, evo da se okrenemo u Bundesligi, sezona je krenula tako kako je krenula. Čini se da nikad manja razlika nije bila između prve trojke, znači Kiela, Flensburg i Rhein-Neckar-Löwen i ove druge trojke, Flensburg, Melsungen, Magdeburg, Hannover sad. Mislim, eto i Ortega je došao malo. Da li taj španski neki model treniranja može malo da poremeti taj, ajde da kažem, uslovno skandinavski vrh koji drži Bundesligu? Pa može, naravno, ali mogu ti reći, to ovako je bilo svake godine. Misliš da nije se smanjila razlika s ovim Melsungenom ovakvim? Ne, nema tu, to je ovako svake godine bilo, to nije nikakve razlike u to. Razlika je sada da je Kiel izgubio. Flensburg je izgubio. Rhein-Neckar isto je odmah izgubio protiv Flensburga, znači to je razlika. Ali ako bi oni pobedili, onda bi svi rekli nema razlike. Sad početak je, ne znam zašto, nisam gledao ništa, ali ako bi oni to dobili, ne bi niko ništa rekao. Znači, razlika nije, naravno, Ortega je dobar trener, to je pre pokazao, španski stil. Hannover, mogu ti reći, su imali 3-4 godine super ekipu. Magdeburg imaju 5 godina super ekipu. Berlin, možeš reći kako hoćeš ekipa u Njemačkoj, imaju super ekipu, svi mogu igrati u Champions League. Ali ne igraju i nisu igrali. I vidit ćemo na kraju ko će biti opet tamo gore prvi 3. Da završimo sa tim, evo krenula je neka priča i to se već sada priča da bi možda Liga šampiona mogla da se igra po modelu ove košarkaške Evrolige, to jest da određeni broj klubova po određenim pravilima koje bi donosile verovatno i više novaca svima, da bi se negdje ona zatvorila i da bi se ograničila, ne znam, 12 ekipa, kako se sad priča, da se igra dvokružno. Kako je tvoje mišljenje o tome? Evo opet, bio sam na obe strane. Španija, Mađarska, Poljska. Ja mislim da oni nemaju problema s time. Njemačka ima veliki problema s time. Znači Njemačka, ja znam kako oni misle. Znači tu će biti puno problema, ali isto je ovako, u Njemačkoj se ne gleda ništa na ove prve ekipe, prve Kiel, Flensburg, Rhein-Neckar, nego to je, znači, gleda se sve uskupno, znaš. A treba se nešto napraviti za ove prve ekipe, da oni isto imaju, ajmo reći, ne lakši put, ali da imaju više vremena da. Ja sam igrao protiv Vardara, zadnji put imao sam, nisam mogao se spremiti, igram četvrte finale, nisam se ne mogu spremiti za Vardar. Znači to nije okej. I ja razumem onda naravno ove ekipe, ali razumem i s druge strane ekipe iz ove zemlje što sam sad rekao. Znači oni trebaju bolje utakmice, znaš. A svi hoću, Njemci, ceo rukometski svet, hoću ekonomsku bolju situaciju. I to je sve ekonomija. Da. I na kraju, da, može biti bolje,
za jedan deo rukometnog sveta, ali bit će i slabije za drugu deo svetskog rukometa. Ljubav, evo da zamislimo situaciju, Ljubav Vranješ nije trener Vesprema, ima 100 eura u džepu i sutra treba da uđe u kladionicu i oni mu kažu da stavi novac na Vespremu u Kelnu u maju 2018. godine. Da bi Ljuba sutra stavio pare na Vespremu u Kelnu ili bi možda otišao na ručak i razmislio bolje? Već sam stavio. A da, to je to. Super.